Bidiwa Moutlasi Moeti ke tswa ko motseng o bidiwang Shakashokwe. Ke tsile mo Lobatse mo ka 1975. Ke tsweledisa kgwebo ya me ya Meat Lovers. Mme pele hela butchara e re iranang gompieno ke irana le mosadi wa me o bidiwa Leina Moeti. Ke re di directora re le babedi mo company yone o hitelela mongwe wa tsala ya me Anthari no go sokola mo go sokolang a o ke lo a bona batho ba BITC ka re BITC ke bae Botswana Investment and Trade Center ya be ile gore go kana re ke simolola ke approach batho ba BITC ha ke seno go gakololwa ka BITC ke ne ka kgona go lemoga gore ra gore jaaka go thola go bua gore mente o na le maphata le mantsinyana ke tsenya le BITC maphata le mantsinyana e leng gore a diretse gone gore ha ile gore batho ba na le mathoko a rileng ba tshwanetse gore ba approache di office tse dintseng jalo ampo maphata a ntseng jalo go kopa thuso mo go ona. Me hela gone Batswana nka ba rutwetsa hela thata gore batho ba BITC ba ska ba thoboga mpo ba katoga ba tshwanetse gore ba itse gore ha ba batla le hatsi mme ba batla go investa mo kgwebo ba ke yone purpose ya lephata le la BITC. Tiro ya bone ke gone hela gore ha batho ba batla ba tswa ko ba tswang teng ampo ile Batswana ba batla go dira kgwebo mo netaneng mo lehatseng la rona ba tshwanetse gore ba inakanye le bone ha ile gore ba na le mathata a lehatsi. Ke sone hela se ile gore nka rutwetsa ba ga etswela ba ile gore ba na le ditoro mme di business tseo di le mo di bekeng ba leke go dira thulaganyo e tshwana le re dirileng. Mme le gone gape ke rutwetsa gape ke bona gape gore mme le lobaka le gore batho ba BITC ba le tsaya go thusa motho ba direla mo nakong e khutshwanyane ka gore ke lemogile gore ba dira ba lebile gore ha motho a investa a tla re ke tshutse madi ke batla go investa gore jaanong ke lemoga gore gongwe ba kgaramediwa ke lebaka la gore kana ba sa mo direle ka pila o ka kgona go akanya gongwe go sile.